uyu mwiyereko rero tugiye gukurikira ni umwe mu yerekana aho polisi igeze yubaka, tugiye kugezwaho n'itsinda ritwaye amapikipiki rikuriwe na Assistant Inspector of Police Penina Cyarimpa, nawe usanzwe ari umwe muri bo. Ngira ngo duhe umwanya adusobanurire uko uyu mwitozo ugenda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iri tsinda ry'abapolisi batwara moto ribarizwa mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu muhanda rizwi nka Traffic Police. Iri tsinda ry'abapolisi rigizwe n'abapolisi 45, abagabo 38, abagore 7. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko batangiriyeho urakorwa babisikana, hagati yabo harimo intera nto nk'ikimenyetso kigaragaza uburyo bakoramo akazi kabo ka buri munsi, banyura hagati y'ibinyabiziga byinshi, aho baherekeza abashyitsi, gukumira impanuka ndetse no kurwanya umuvundo w'ibinyabiziga mu mihanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye kuzenguruka mu nziga 3 nk'ikimenyetso kigaragaza ko polisi y'u Rwanda izengurutse impande zose z'igihugu ibungabunga umutekano w'abaturarwanda. Uturutse iburyo, uruziga rwa mbere rugizwe n'ab'igitsina gore, urwa kabiri n'urwa gatatu rugizwe n'igitsina gabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye kwandika inyuguti za V3 zikurikiranye. Ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu guherekeza abashyitsi.
nyakubahwa perezida wa repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye gutwara moto, bamwe bicaye abandi bahagaze hejuru ya moto, nk'ikimenyetso kigaragaza gukorera hamwe nk'itsinda, ubumenyi ndetse n'icyizere bafite kuri ibi binyabiziga. Uko natangiye mbibabwira, iri tsinda ririmo ab'igitsina gore, kuri uyu mwiyereko nibo bayoboye abandi. Aho moto ya mbere itwawe n'uwitwa Senior Sergeant Uwizeyimana Alice. Ndetse ibi bikaba bigaragaza ko abagore bashoboye bafatanya na basaza babo bagakora akazi kandi neza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye kwandika Rwanda National Police 25 mu mpine bakoresheje moto zabo. Nk'ikimenyetso kigaragaza imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe. Uturutse iburyo ni inyuguti ya R na P 2 Rwanda National Police 25. Nyakubahwa perezida wa repubulika, tugana ku musozo w'imyiyereko, hakurikiyeho umwiyereko bagiye kunyuranaho ku muvuduko wihuse, nk'ikimenyetso kigaragaza ko polisi y'u Rwanda nta nkomyi iyo ari yo yose yabuza gutabara abaturarwanda ndetse no gukora akazi kandi neza.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika.